Zonet Zing Daifim clear to Zonet Sung Kwate, Zibaivek Ule, Malsomikania, and Tintari Laungai Tang U. Voin he November ni somni pali sang ni somni panga to ni nia kumin sunga ni zatum somni pariat na kan lo thleng le tareng maya kum top nan mabak ni somthum le pasari chau kan nei to ani kum sang khat zakwa somruk pathum November ni somni pania US President John F Kennedy ka plum tu Lee Harvey Oswald kha Jeff Kennedy aka hlum matanga ni na November ni somni pali voin ni anga hian Dallas Police Headquarters atanga County Jaila and Thondon Line ka ania President Kennedy thina Parkland Memorial Hospital panpuivat anina in President aka lumatrangan ni na athivele ta ani chanchin thar laungai thla ila nimin November ni somni pathum sang hi somni panga pathiani khan Mizoram jail somjinga panga a tang om theizat aya zaruk somni panga atam tang anom meka jail somjinga pangadanga chuan tang dang zahi somriat pariat an lom bel thei thunga cho rualin Mizoram jail zonga tang om theizat aya tang mek an tam na chu zathum somthum pasari ani tang jinga hian dam chung tang tur mi somnga panga om mekin mi pa vek an nia Mizorama jail sang soma tang om theizat sang khat zali somkwa paruk ani lain nimin khleng khan tang sang khat zariat somthum pathum man oma mipa sang khat zaruk pakwa le meichia zani somkwa pasari annia no pang som pasari an telbok Mizoram jail somjinga jail tang theizat aya jail tang tam mek na jail panga te chu Central Jail Aizawl District Jail Champhai Central Women's Jail Aizawl District Jail Aizawl le District Jail Lungleite anni Mizorama Jail Lianber Central Jail Aizawl hi tang zali somriat om theina turati ani lain tang zariat somkwa na mek thunga tang om theizat aya tang mek an tamna zat hi zali le somani Central Jail tang mek zariat somkwa zinga hian damchung tang tur somnga palian oma tang mek zariat somkwa zinga hian an thubuai ngai to mek zali somkwa pariat omin sheom taka tang tura an chung thu rel sak zanni somsari pahni le sheom taka tang tura ti nilem lo convict SI somruk paruk anom mek bokani Mizorama meichelang jail omchun Central Women's Jail Aizawl hi tang somkwa paruk om theina tura ruwa man ani lain tang za somli pali anom meka anjinga hian no pang som an tela tang om theizat aya tang an tamna zat hi somli pariat ani kan soitak jail panga Central Jail District Jail Champhai Central Women's Jail District Jail Aizawl le District Jail Lungleya te hian tang om theizat aya jail tang mek an tam zawk na bel khom chu zaruk somni panga ani heti lai hian tang om theizat aya tlem tang an om mek na jail panga te chu Kolasip Serchip Saiha Mamit le Longtlai District Jail te ani a heng District Jail panga a te hian tang zani somriat pariat an lom bel thei thunga Mizoram jail zinga thol ber chu Longtlai District Jail ni in tang somkwa pariat om theina tang somni pahni anom meka tang somsari paruk an lom bel thei ani Indrini Jingkar Khan UDNP Minister Puke Sabdanga Hovin Saski Part 13 Urban Planning Reforms Nuaya Natho Tur Construction of Complete Street Design Bong Kon le dur tlang leitan in kar kong chei chu enho ani Minister Puke Sabdang hi UDNP Secretary Pulalmal Soma Patsuaw le UDNP Department Nuaya Officers Shang te MCI ole dur tlang leital Local Council Bongkon Local Council Bongkon West Local Council Shuai tu tele Project Design Siam tu Seats Architectural Consultancy Services ten and Troy o mani site visit hi Bongkon Junction na tanga tanin dur tlang leitan thleng nei ania hemi hun chung hian Project Design Siam tu pulalruat ki mahaw nar Principal Architecture Seats Architecture Consultancy Services chuan an design soifia na tele poster presentation te anei pui ngalani
UDNP Minister chuan he project hi kongpui ti zau na tur ani lova a omsa tangkai taka man le cheimoi na tur chau ani thu le na tho na tur sumpo sanction vek ani to thu le na tho tran thuai thei arin thu a soi bok ani na tluang taka tho ani thei nan kongpui hnaya omte chu thataka indoor na nei puya kongpui area chin chu lo kyan ngei tura be sei thu a soya chuti rual chuan kyan du lo lui tlat anom ani chuan dan ken ko te po angai tur thu a soi he project rual hian leitan lian le sinot hospital bul leitan te in kar po tun kar tanga motor kal thei tura siam ani tur thu a soi bok UDNP Secretary Pulalmal Soma Pachuaw chuan he project atan hian vaibel som panga sanction ani thu le tender po chwa mek ani thu a soya project design hi architecture competition manga thlan ani thu le a endek tu tan po architect sang te ba ka MZU le PWD lama and chief architect te antel thu a soi boka a final design hi UDNP minister le project huam chunga local council te le bial2 corporator te hovin public consultation nei chunga pom ani thu a soi bok ani Indrini Khan School Education Minister Dr. Vanlal Thanan Government Corinthim Primary School Centenary Lomna and School Twalzola nei chukhwalian ni in naman puya Centenary Shiat reng na lung a hongbok Education Minister chuan Government Corinthim Primary School in Kumza atling ta chu alom pui thu a soya he school atanga mi chuanom tak an chuak chu lom omati thu a soya zirna lama tranlak atul thu soin khotlang shwai tu te tlom ngai pol te le an nu le pa te tran rual ngaya veng chung an tran rual chuan MLA te po in an hoisan theilawa sarkar le mi pui te tran hawa ngai ani ati Dr. Vanlal Thana chuan khopui le thingtlang te po social media in arun na sa mitinin in tleina nan mang na sa smartphone le TV te khoi chin tok nei angai ani ati a nu le pa te hian mason na chi sang alo om hian mo phurna an nei bel zel ti an shiat angai ti soin nu le pa te chu an fa te thil zir ngai ven pui turin a cha zirtir tu te po thil thar mu chuak tu le siam chuak tu an ni a syllabus mila thil thar zirtir thei ni turin a cha bok Education Minister chuan Mizoram zirna in ma ason theinan tun sessiona third drama tangin zirlai ten zona in angan chang dona government deficit le adopt ranin 8 school class 5 atanga class 8 zirlai ten an chang dona hei hian zirna danglamna asia mangti abe sei thu asoi Khwalzom Professor H. Lal Thanzara Pachunga University College Principal chuan souvenir tlang zarin zirna lama tranlak apoimo ziale khotlang nu le pa te po in zirna boruak tha siama ngai thu asoya Corinthim Primary School chu azir chhuana ani thu le mason zel tura adu sak thu asoi bok hein khoma hian School Education Director P Angela Zothan Pui SCRT Director P Caroline Zoram Thangile Samagra Siksha State Project Director Pusilal Thanzira te po in Centenary Lompui na thu an soi bok Government Corinthim Primary School hi kumsang khazakwa pakhat khan thingtlanga school en chin pathum zinga atela kumsang khazakwa somni panga atangin chumlo chatlava kalpui ania headmaster masaber chu puchal swak puya ania tun thlenga he skula thok to chu zirtir tu som pasari ania kumin hian zirlai somnga pakhat num e kani Samari Presbyterian Kaushan Aizol chuan upa Arla Lungwana Hebron Revival Team ruain tu November ni rukachangani somni pani thlengkhan agape camping center durtlanga camping chong thum man buat saya inrin ni zane tangkha nimin pathian ni chama chnu le ni zan te khan follow up in khom nei ni zan khana top ta ni dan zo kum sang thum vel omna Samari Kaushan hian November ni rukachangani ria chung khan rongbol tu camp nein rongbol tu za chuang an luta November ni riat atangani som pakhat chung khan pre-camping crusade nei November ni som pahni atangani som panga chung khan mipui camp chong khatna an neya camper za chuang lut le in November ni som panga inrin ni khan no panglang kem an buat sai bok November ni som panga zana atangani som pariat thleng khan pre-camping crusade an nei le a
November ni som pakwa tanga ni som ni panhi chung khan mi pui kem chong ni na le atop na ni bok chu an nei le a camper mi som ria chuang an luta camp papia gin erong bol tu cook duty medical duty security duty light and sound duty mi engemaw zat anom zia boka camp apiang hian bial tu pastor reverend dr h vanderwat hovin upaten wap tai ma hle thin boka camp buat sainan hian ko shalina tulang anga sen baka min phalten chome paisa le thil pek chi sang sang an tho bok kani nizana follow up top zanin khom chu bial tu pastor reverend h vanderwatan akai shuaya speaker upa arlalung wanan pathian ral thuam fam kimti thupuya mangin thucha asoya kaushan mipuiten Hebron revival team pual hian tholom thanem tak an tho khom bokani Hebron revival team te hian voin atang hian hortoki kaushana rongbol na antran le dona team member tamzok chuan inrin ni zan atang khan pulal sang loya sai lo hovin p camping crusade an lo nei lok to nge ani tin Sinod Family Guidance and Counseling Center buat saya pastoral care and counseling training nei zo lim pastor som pakwa tele FGNCC ho tu te chuan ni zan khan chan mari ko shan an tloa lamoi takan rem nge a pastor waltena biak ina hla an rem hi thil om zen lo tak ani ome Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Ve chuan inrin khan Mina Bag Dalia Dr. Lang Thianwan Vualzong le Khabuzia Examining Society and Family Through a Disaster Framework ti atlang zara Puke Vanal Ve na chuan zo fa ti chul chuak tlangwal Jeniwa PhD zo to Dr. L Vualzong in le khabu azia chu India rama tlang mi te tan le khabu hlutak ani nge a be sei thu asoi he le khabu hi International Publisher House January sin a publish saka Amazon a le theina om don ani he le khabu release na hun hi pu HC lalmal soma sajai pu HC lalmal soma zasai MDC MADC le chinwan thanguite PhD scholar Delhi University ten antel puyani November ni somni panhi inrin ni ve khan Mizo Writers Association President le Mizo Language Development Board Chairman ni bok puarlal yan zoala chuan pakla hisap ti le khabu Dr. Jonathan Lalrin Moy le khabuat sa imasak per chu aziak tu chen na in ITI venga tlangzar hele khabu tlangzar na huna hian Mizo Grammar Society General Secretary Pulal Engmoy kol ni chuan le khabu thlir lok na hun amanga hele khabu a hian tun lai thiamna ril berber technology lama khovel thiamna sang vor top chanchin le mishing nun lai ril mishing chung ril philosophy himoi takin ain phiar pol chiata science lama thiamna sang berber pochuak tu scientist ro pui chungchuang te chanchin le mizo panaran shing nun hlimom tak chu ngai nom takin a inchuk twa khomani hele khabua hian artificial intelligence tawbul le atangkai zia chungchang chiar tur om rualin mizo pa pakla hisap hi mishing tu ani ve tlat zia le apoimo ne big lo zia chiar tur om bok shing nun dar thalang chi sang politics science risel na le lunglen na le mangai na te chungai nam tak tongkam chiar nuam tak le toy fel tak chiarnin om man ho lovin hele khabu pakla hisapa hian billu anni Indrini Khan Parish Hall Kolosipa First Kolosip Open Chess Championship sanghi somni pangani ania Deputy Speaker Pulal Famki Machuan Khwalian ni in Ahman Pui Khwalian Deputy Speaker chuan thu soin chess chu in fiam na dangte anglo takin a khel chung area hei hian in khelte in kara in po na thatak asiama anin chan thanghal mai thina ni ati chess chu ngai to na sen ngai tak ri ru soi zoi na thatak ni si a game ero sum sen hau tak mia lo ani awangin thangthar te hian warle zwal se adu thu asoi bok Deputy Speaker chuan tun lai thalai ten chess an buai pui chhozel chulom amati thu soin infiam mi kalkhom te chuan mabak North East level competition at the port hataka anti theinan du sakna ahlan ngalani
First Scholarship Open Chess Championship 2025 hian district paruk atangin mi somruk antela category sang pathuma then ni in open category mi somthum pani 50 above category mi som pariat le junior category mi som antela ni he championship tel upaber chu kumsom sari pangami ni in no pangber hi kumsom mi ani championship khelzo hian lo man sem nga la nia open category pakhat na sai ngora sai lo scholarship chuan cheng sang sing khat sang nga le trophy certificate adonga junior category champion la ruat tuang a pau tu chaltlang li liveng chuan cheng sang khat zanga trophy le certificate adonga ni Voina district headquarters sanga khochin tur weather.com in atar landan lo clear hawila aizol hi lumlai berin celsius degree somni pali anianga avo lai berin celsius degree kwani ang lunglei hi celsius degree somni pali le celsius degree ko inkara ronda sai hai lumlai berin celsius degree somni pangania nianga avo lai berin celsius degree kwani ang longtlai alumlai berin celsius degree somni parukani nga avo lai berin celsius degree som pakhat ani ang champai hi celsius degree somni panni le celsius degree pasari inkara aronda celsius degree somni pangale pako inkara aronda boka scholarship celsius degree somni pasari le som pakhat mamit celsius degree somni parukle som in car sai twala lum library celsius degree somni pali ne nga vo library celsius degree kwa ni nga na thiali celsius degree somni pasari le som pakhat in kara khozola lum library celsius degree somni pali ne nga avo library celsius degree riat ni turin na ronda ani reilaute lo cholakang Famika soft and comfort patsi ilaw na siya advertisement Hepatsi may tiyatin tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Famika patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in lig asyam velaw may baka thaklebul asyam velawani. Tin hadam takapmanani theinan say siyang duangin nitin nildura asyam chwa ani. Famika pat silaw mang vela itil tin apya nga hadam na le engine tok na apenge yangse. Distributor in Mizoram, DS Enterprise. Angel baby diaper and fatita na duto sa. Daifim Angel baby diaper he breathable ani baka cotton feel name chata kaniwa. Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kanlaw ko mudon senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan ko ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. No te alo piana changa kumni atlin thlengin chochale nute tui kan pek dana zir hian a shisel na te natna ado thei na tele athluak chak na thlengin anghong theya tharuk nuwa chuan nu nute tui chawin amamo zongjong a phusuk zo to lo awangin chocha complimentary foods chu nute tui ne pek tel to tur ani
heng chu tha a hian theilam te sa le belam thai le bulam te pek tel tur ani chu tha chu no te tharuk alo tlin atanga pek thin tur ani a shisel taka alo chan zel theinan hetiang hian chu tha le nute tui chu pek thin tur ani Tuy về tôi cái là bố bên này man khá mi à. Ni lo ve kar masa kan man dei to kha lom higher deep freezer a kan da chare nga. Ê, mà ní khá ní đi về cái này khá thiết sự à chạy lâu mi. Higher a te chuan darker somli paria chu deep freezer bi ka hianin chelovin chomya vong chare thailom. Anh đi chung rồi nè. Anh chạy mình từ rồi đểกันchungก็lấyพักโต๊ะเล็กอีให้เราเป็นยังไงเสียมีอารมณ์ตรอ Higher deep freezer hian kilti na changin vot apechwa ka. Dio fresh up manawangin chopme rim chia ong ve ngai lo. Higher deep freezer hi ilong mang ve cheu don ya. Femika soft and comfort Patsy ilaw na siya advertisem. He Patsy may siya din tlatin harsad na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Femika Patsy anemin man anwame mema ahi phul cha in li asyam velaw may baka thaklebol asyam velawani. Tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin nildur asyam chwa ani. Femika Patsy law mang vela itil tin apya nga hadam na le engine tok na apenge yang che. Distributor in Mizoram, DS Enterprise. Suru Pvt. Daifim Angel Baby Diaper Pvt na do sa. Daifim Angel Baby Diaper hi breathable ani baka cotton feel name thata kaniwa. Americana biscuits, absolute delight. Zoten Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Police report ilong ay tlaksun zomila tugina hian Aizol kapuitsunga police station de Aizol Pon Lam district headquarters tina police station tikan bekim thaya tang somni pathum omin meichia pathum chu antel ani tang le an man anni tang tele man anni chante hi narcotics case a man pasari ruk ka inoya man panga family case tantir pathum inswal boy wanga man pani zuman sak pakhat le inner line permit nei lawa wanga man pathum te anni a kan biak thin police station som pali le outpost pakhat zinga tang om launa police station pasari a om lunglei police station a tang pasari mi pa paruk le meichia pakhatan kola mi pazinga pathum le meichia chunte hi narcotic case man riman an ni a tang dang pathum te chu family case tan ti ran ni hloma Aizo police station a tang panga mi pa pathum le meichia pani an kola mi pa pathum te hi narcotic case aman an ni a meichia pathum te hi inbum na awanga man ani thunga bongkon police station a tang pali kolin ruk ruarin hlel man pani le inswal boya wanga man pani ten nia zonom outpost a ruk ruarin hlel man pakhat an kola kolasi police station a ruk ka wanga man pakhat kolin champhai police station a zuman sak pakhat an kola na thia police station a in ro ka wanga man pakhat an kolbok ani traffic report ngai thla ila ni somni pakhat
thlasong pakhat sang ni somni panga chunga aizola traffic rules bo chiam man zat hi two wheeler som LMV som pani le bus pakhat te an ni a poisa choi tir zat hi cheng sing khat sang thum zanga ani a vo in hi aizola mi malle sarkar lir thei number 1 le two top te tlan lo ni ani a LMV taxi le two wheeler taxi B te tlan lo ni ani bok hospital report ngai thak chun zombila nimin tlai dar thum atanga tukin dar sari thlengin civil hospital aizol casualty emergency case somkwa paruk anneya mithi pakhat anneya emergency case tamber hi pumna le khosik anni emergency case zinga hian admit pariat an oma hospital dang atanga refer pasari omin admit ngai khum omlo awanga hospital danga thon panga an oma road traffic accident awanga hliam nei som pahnih zinga ru tliak panga an oma uise pathum man omani emergency and labor room a inrin ni zing dar sari atanga tukin dar sari in kar chungin naw piang som parukan oma meichia panga le mi pa som pakhat ni in vei tur nei tur vei mek pakwan om bokani Zonet Hospital Durtlang casualty nimin tlai atanga tukin dar sari thlengin emergency case som pariat neya pasari admit anni a mithi an nei lava emergency case tamber hi pumna ani a general a khumruak tlem an neya new cabin le pipui ina te cabin a fulla khum paruk omna ICU a full boka lomna warta naw piang pathum an oma meichia pakhat le mi pa pahni anni a voin lama piang tura be sei palian om bokani voin hian Zonet Hospital OPD a doctor lalramwana surgery le doctor laldu ombi fanai respiratory te an thulawang ZMC Hospital falkona nimin tlai dar thum atanga tugin dar sari in kar chungin emergency case somthum pakwan neya mithi palian neya naw piang pakhatan nei boka emergency case tamber khosik pumna thoha le accident te nawani aizo khapui chunga private hospital kan biak thin te zinga LRM hospital a mithi panni le naw piang panni an neya cabin le general full in ICU wa khumruwa kan nei thunga Nazareth Hospital Ramhlun North mithi pakhatan neya cabin full in general khumruak panni an neya Adventist Hospital mithi pakhat an neya cabin full in general le ICU khumruak an neya ni Ebenezer Medical Center naw piang panni an neya khuman fulla Alpha Hospital naw piang pakhat an neya wartina khumruak an nei thunga General Hospital Greenwood Hospital ICU le HDU full in cabin le general khumruak an neya Aizol Hospital ICU full in cabin le general khumruak an nei bokani kan biak thin dang care hospital BN Hospital City Hospital Trinity Hospital le agape multi specialty hospital te wartina khumruak an nei hlom bok heti hian nimina tanga tukin dar sari thlenga aizo khapui chung damdoi in sang le ZMC Hospital falkona mithi kan sha thei zat hi pakwan ni a naw piang kan sha thei chin hi somni panga an ni a hospital yan dewa emergency case tamber pumna khosikle thoha ani power report ngai thaila state lot dispatch center atanga thukan tundanin nimin lama call phetha kan man tam lai ber nimin tlai dar nga akan man zat hi megawatt za somni pali point pakhat pariat kan man tlem lai ber nimin zing darlia kan man hi megawatt somli pariat point pariat ani a kan man tam lai ber megawatt za somni pali point pakhat panga a hian central sector tuirial hydel project atanga mu megawatt somli pathum point pani te private sector vankal solar park atanga mu megawatt paruk point pakhat panga te state sector serlui b small hydel project siam chwa megawatt thum te kolbem small hydel project siam chwa megawatt khat point pali biale tlungvel solar plant siam chwa kilowatt zasari somni te atela heng power siam chwa te hi an siam chwa tam lai ber le siam chwa tlem lai ber cheu cho rwalani power supply kan hutha a load shedding siam anilo LPG report longa thak chun zomila ni somni panhi thlosom pakhat sang ni le somni panga zing dar kwa le
ni som ni pali thlasong pakhat sang ni som ni panga Zing da ruk in kar chunga borkola asama tanga LPG lo lut supply check gate vai reng te in report te zopui inden aizol cylinder sang khat somli pali mizo fet aizol cylinder zakwa somkwa paruk van buangi gas aizol cylinder zasari somni suak chunga inden aizol cylinder zaruk somriat pali kapliana inden aizol cylinder zaruk somruk paruk caravan inden aizol cylinder zaruk somruk paruk biak kungi gas aizol cylinder zathum somni pali MNB inden aizol cylinder zathum somni pali zothan inden aizol cylinder zathum somni pali Mizoram Police Inden aizol cylinder zathum somni pali mizo fet ser chip cylinder zaruk somriat pali Fedlia Inden na thia cylinder zaruk somruk paruk khuma Inden longtlai cylinder zaruk somli pariat Southern Gas lunglei cylinder zaruk somthum mizo fet mamit cylinder zathum somruk LP Inden lunglei cylinder zathum somruk Grace Inden Tenzol cylinder zathum somli pani mizo fet saiha cylinder zathum somli pani LTM Inden tuipang cylinder zathum somthum pakwa selling Inden selling cylinder zathum somni pali mizo fet champhai cylinder zathum somni pali zomoi Inden tlabung cylinder zathum som pariat ZND Inden ngopa cylinder zathum paruk POL report ngai thak chun zomila ni somni pani thlasom pakhat sang hi somni panga chunga wiring te oil depot atanga load pek te le direct a go hati atanga load la ni somni pani thlasom pakhat sang hi somni panga chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel zangena aizol trip khat lalbiak liana filling station aizol trip khat lalboy filling station aizol trip khat C Vanlal Ruata filling station aizol trip cut Lalshiat Tire filling station aizol trip cut SL Silo filling station aizol trip cut SPC filling station Tuipang trip ni F Rochuama filling station Longtlai trip ni F Sianglinga filling station Lunglei trip ni Lalthanzawa filling station Sairang trip ni Lalsangliana filling station Vaireng Te trip cut JKL filling station Vaireng Te trip cut Din filling station Kan Hun trip cut Heroes filling station Zolnuam trip cut ATS filling station Kolosip trip cut ZRM filling station Kolosip trip cut VES filling station Bualpui trip cut CL filling station Mamit trip cut Lengpui filling station Lengpui trip cut Trauma filling station Selling trip cut TMS Diamond filling station Saitwal trip cut LD filling station Puilau trip cut Diroma filling station Champai trip cut Zaluti filling station Champai trip cut Golni filling station Serchip trip cut Mizo Fet filling station Nathial trip cut Zedas filling station Lunglei trip cut Punte filling station Tlabung trip cut Mizo Fet filling station Longtlai trip cut BZ filling station Sangau trip cut Lino filling station Bung Tlang South trip cut Motor Spirit Petrol Zangena filling station Aizol trip cut Lalbiak Lena filling station Aizol trip cut Mizo Fet filling station Aizol trip cut Shangbana filling station trip cut C Vanlal Ruata filling station Aizol trip cut Lalshia Dairy filling station Aizol trip cut SL Silo filling station Aizol trip cut Mizo Fet filling station Nathial trip cut Heroes filling station Zolnuam trip cut CL filling station Mamit trip cut Lengpui filling station Lengpui trip cut TMS Diamond filling station Saitwal trip cut LD filling station Puilau trip cut Mizo Fet filling station Champai trip cut Diroma filling station Champai trip cut LT filling station Belriat trip cut Case Sianglinga filling station Lunglei trip cut Zenremo filling station Troy Pui South Mizo Fet filling station Longtlai trip cut F Rotrama filling station Longtlai trip cut
SPC filling station tui pang trip khatte anni lekhati zong khatukina Zing Daifim hun kan man ho theite ani a Zonet Cable TV Pvt hun thatak ni thatak in lo mang theu don nia